Qatar FIFA World Cup khel meka Group A le Group B in an match ni na an khel zauta a Netherlands, Ecuador le England ten round of 16 lu theina rem chang hun tha an nei masak an hla veka in elna thleng tu Qatar chu FIFA World Cup sangni somni pani atanga group stage paltlang lo tur chiang masaber an ni tabok Group A in elna thleng tu Qatar in Senegal ma chonin Senegal hi gol thum gol khatin an chaka an match masa a tlom ve an ni awangin atu ve tan po point mamo na asang hle ma se Senegal hi in elna thleng tu laka hian an chung nung ta zoka gol ma po lawom zok an nia hun tir lama gol lut lok lo ma sela minute somli pakhat na bulaya dia chuan Senegal tan khungin farsa fa Senegal hian sikhat fain man hruaya second half Qatar in theitop choin an norlet Senegal in khungbel an tumbok chutiang kara chuan minute somli pariat na famara chuan Senegal gol ni na khungin hun top lam minute somsari pariat na Mohamed Muntari chuan Qatar tan an sipur asut thena gol ni gol khat ani ta ka wangin in khel boruak akang zual ma se minute somriat palina bamba diang chuan Senegal tan khung belin gol dang alu bel talova Senegal hian gol thum gol khatin Qatar hi an hnea Senegal hian point thum an hlo chuak ani achak lo zo Qatar hi in elna thleng tu ni ma sela antan round of 16 lu thei ani to lova in elna thleng tu hi group stage atanga tlama saber group stage paltlang lo tu ram chiang ma saber an ni ta ani Senegal hian point thum an nei ta ka wangin match khat khel ma bak la oma round of 16 lu be seina an nei lian zual ta hlea an group match na nung ber apoi mo don an match na nung bera hian Ecuador an ma chhon dona achak zok round of 16 lu tur an ni awangin in khel boruak atang et khobang le tikhan Qatar hi FIFA World Cup chanchina in elna thleng tu an match masa pahnia tlom ve masaber le omchun an nita a mase me lungpoi mo phunin FIFA World Cup a gol an nei ta thunga Mohamed Muntari khungkha Qatar in FIFA World Cup a gol an nei masak ber ania tlom ma se me lungpoi mo an phun Qatar tana World Cup a gol khung thei masaber ani boka Muntari hi tunge ani toy te in soibel ta ila Mohamed Muntari hi kumsang khazakwa somkwa pathum December ni somnia piangani a tuna hian kumsomni pariat mi ni in thathar maya hian kumsomni pakwa apum don center forward ani a Africa rama football thiam rama soi thin zinga mi Ghana mi le sa te thla kal zel anthisen kaya ni a mase Qatar hian a oma wangin Qatar mi ni na nein ramtan po Qatar tan a khel zui ta zela he thu bua sailai thleng hian Qatar senior team tan match somli pakhat khelin go som pakhat a khung to ani Muntari hi World Cup a gol khung wang ringot po hian Qatar football chanchina mingdai to lo tur zinga mi an hriat reng to turani a an la soi veng chu Senegal khan World Cup chanchina match khata gol thum an khung voi ni na chau ania sangni pahni kuma khan Uruguay nen anin ne tok tumin gol thum an khung to ani chuba ka chuan Senegal khan World Cup a gol khat margin aya tama an khing puite an ne voi khat na chau ania an tan a chin chia tlak hle don bok Netherlands le Ecuador te gol khat ve khungin anin ne to ka an match masa a chak ve an ni awangin a chak zok hian round of 16 an lu thei dona ma se chak zok anam ta si lova team pahni te hian hun tha om masa an khoral ta ve ani Netherlands tan World Cup a NB Hloh tura soijinga mi kodi gakpo chon minute rukna gol khungin gakpo hian match masa khan Senegal laka akhung to boka match ni akhel atangin gol ni anei ta der maya mase das team hian an khungbel thei ta bik lo Ecuadorin an norve renga hun tha po an nei farsa fa Ecuador hian gol an khunga mase referee in gola apom saklova analyst hen khat chuan kha gola an pom tak lo kha gola pom turani an ti zui hial farsa fa Ecuador an van doi ani ber mai mase second fa Ecuador hian nor zui zelin an beidon du lora an seng tange a minute somli pakwana Ener Valencia chuan an sipur hi sutin
Ecuador captain hian an match masa khan goal ni akhung to boka wangin Valencia hian match ni atangin goal thum akhung ta der maya Qatar World Cup khelmeka match khel to china goal khung tamber ani tamek tikha Netherlands hi World Cup a group match ha big azonin match som panga chung tom lovin an kal tuang ta a tum som pakhat chakin tum li draw an neya Brazil le Germany azona group match ha tum som paru klom lova kal tuang klom lova omrei ber record chel tu te chau hi Netherlands hian tuklo an nei to a record omsa an nei to viau tichuan group A a match ni theu an khel ta a Netherlands te Ecuadorin round of 16 an lu theina hun tha masa an hla ta sia group match hnung bera Qatar ti lo tlatu le round of 16 lu tur an ti chiang don Netherlands in tlato Qatar an ma chon dona Dutch team hian round of 16 an lu a beise om hlea ma se Netherlands hi an tlomani chuan an goal margin a zirin tlave dai thei round of 16 in hlangkai lo thei an ni ve thova Dutch team hi in thla da thei an ni big lo Senegal le Ecuador anin ma chon thung dona achak jok jok hian round of 16 an lut don anin draw chuan Ecuador hian round of 16 anin hlangkai thungang Netherlands le Ecuador hi an chak ve ve ani chuan goal difference nei thazok zo group leader an ni dona goal difference a hian an la in tlukani chuan kumin Qatara kalphung an nei tur video masalama kan ti chua to kha khang ang kalphung mang khan group leader tur zok an ti chiang don ani group A hian an boruak san wang lai an tem don ani bere group B a Wales an mual phawa Iran laka sinhi final tlom in khel munam taka hian Wales hian ball changtam zok ma sela goal ma a Iran an hlawam zoka chuti chungchuan minute som ko chungin goal a lut lova minute som riat parukna a Wayne Hennessy Wales goalkeeper red card choi ti lo thil dang lam lian a thleng lo ma se Qatara hun pek bel atam thin si a chu chuan dang lam na akeng tel ta a minute som ko pariat na a Rus beches mi chuan Iran tan khungin minute za pakhat na Ramin Rezaian chuan Iran tan hian a khung bel zuya Wales an hoi haya Iran hi sinhi fain an chak ta dai ani tikhan Wales hi in elna sang sanga azonin match sari chung an chak zo lo meka tum nga tlomin tum ni draw result an neya kumsang ni pathum nuwa an record a chiat le lai ber an tong mek group B match danga England in USA ma chonin England hian point thum hlo chua bel se round of 16 an lu thei to dona ma se USA laka goal khung thei lovin anni pani hi goal khung lovin anin ne to ka England hian World Cup an king puite goal lut lova tum som pani lai an draw na ani ta der maya World Cup chanchina goal lut lova king puite draw ngun ber chu England hi anni heti lai hian USA hian World Cup an king puite goal lut lova an draw tum khat na chau ani thung makve deuh chu World Cup England le USA hi tum thum anin ma chon ta a England hi an la chak ve mi lova USA hi tum khat an chaka tum ni anin ne to USA hian kumsang khazakwa somnga khan England hi sikhat fain an lo ne to a khami nuwa khan European ram laka World Cup clean sheet nei le to mi lovin kumin Qatar hian World Cup European ram laka clean sheet an nei nun na ber England laka clean sheet an nei vele chawa USA fans tan chuan USA hian England hi ming thatnan an mang te po ati fiam thu thayang chu an fans te anin ka ve zeu zeu mai thaye ti hian group B a England in round of 16 luna hun tha an bo pel ri ta sia match nung ber an nga angai ve ta a Wales hian point khat chau la nei ma sela an tan round of 16 lu thei dan alom ve tho boka group B a hian team zong zong hian round of 16 an la be sei thei veka chu group match nung bera an ching fel don England le Wales anin ma chon dona Iran le USA anin ma chon don boka England tan round of 16 lut turin point khata to ka Iran tan Wales result azirin point khat a him zo lo thei bok USA le Wales tan point thum an hlo chua ngei ngei angaya USA le Iran a achak zokin round of 16 an lut don boka USA le Iran te hi anin draw chuan USA tan round of 16 lu thei dan a om to don lova
Iran ero England le Wales in khel result in an din hmun a hril thei thung dawn chu wangin group B a hian him chiang an la om lova team tin hian an group match to bera an group boruak san lai ber an tong vek dawna in khel po atang at viawin arin om